Mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba TKAB Rwanda. Muri iyi video tugiye kureba uko wakongera speed ya telefone yawe. Muri make tugiye kureba uko wasiba cache muri telefone yawe kugira ngo telefone yawe ibashe gukora vuba kandi yihuta. Kanda subscribe kuri TKAB Rwanda kugira ngo video zose tuzajya dushyiraho ujye ubasha kuzibona. Turaza hano muri setting yacu. Setting ngira ngo mwahabonye, niturangiza tuze hano handitse storage. Urabona ko kuyifungura byasaga nkaho bitinda. Tugiye gukora akantu, nitumara kugakora ubundi telefone yacu irajya yihuta, ntizongera kugenda gakeya. Tuze hano handitse other apps, ngira ngo wabibonye neza, hariya handitse other apps, ubundi dukande kuri app ya WhatsApp, dukande clear cache. Ni ukuvuga ngo aha hari hariho ibintu, aha dukanze clear cache bitari bigifite icyo bimaze ariko byakwaraga umwanya, bigatuma igihe tuza gufungura telefone igenda gakeya. Reka tubikore n'aha, ugenda ukanda clear cache kuri buri application yawe ukoresha. Ikindi ushobora gusiba na application udakunda gukoresha kugira ngo kongere storage ya telefone yacu. Ubu ngubu iyo umaze gukora ibi kuri application zose ukunda gukoresha, telefone itangira gukora yihuta, iratangira gukora yihuta. Hose uragenda ugasiba clear cache, warangiza telefone ihita itangira gukora yihuta. Ibi ngibi icyo bidufasha nanone, uretse kuba gusiba clear cache bituma phone igendera ku muvuduko uri hejuru cyangwa igendera yihuta, bigabanya nanone umuriro utakara ku busa, ndetse bikanadufasha mu kuba storage yacu itakuzura vuba. Storage yacu ntabwo yuzura vuba, by'umwihariko telefone yacu igakora vuba kandi nta nicyo tuba dushaka. Iyo umaze gusiba clear cache biba bikemutse. Aka ni akantu k'ubwenge abantu benshi batajya bamenya. Ndabasaba kuguma kubana natwe kuri TKAB Rwanda kugira ngo video ikurikiraho itazabacika. Tuzaba tukiri kuvuga ku bintu bishobora gutuma phone yacu irushaho gukora neza. Wibuke gukanda like niba ubona iyi video yagufashije, uduhe comment muri comment section. Uraba ukoze.